tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Igicamunsi ciza kuri mwese muteze amatwi radio na televiziyo Tuzarutsinda TV ndetse n'Inodo TVN, turabasuhuje tubaha n'ikaze mu twabateguriye yo ku gicamunsi c'uyu munsi ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026, ubwo tugenda tugaruka ku makuru yaramukiye mu karere ajanye n'umutekano mukeya ukomeje kugenda ugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe mu makuru y'ingenzi tugenda tugarukaho muri ijoro ryerekeye drone za leta ya Kinshasa zarashe mu gace ka Mikenge gaherereye muri Kivu y'Amajepfo mu misozi miremire y'Umurenge, ndetse izindi drone nyinshi ziza kurasa irundu aho naho ni muri Minembwe rwagati. Andi makuru turasimbukira imushaki naho ihuriro rigwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa AB23 ryashinjije ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa kugaba igitero kiremereye mu gace ka Mushaki ko muri teritwari ya Masisi. Rero mu ncamake ayo niyo makuru gusa tugenda tugarukaho turebera hamwe uko umutekano wifashe haba mu misozi miremire y'Umurenge haba muri Masisi, hakomeje kugenda hakoreshwa drone ntambara zitagira abapilote mu gukomeza kurasa ku baturage b'inzirakarengane. Reka amakuru yacu tuyahere Umurenge kuko mubizi ubutegetsi bw'i Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugenda bakoresha indege z'intambara mu kurasa ku baturage nyuma yo kugaragaza intambara zo ku butaka za infanteri. Bakaza kubona yuko bitabahiriye, yuko bitabakundiye kugera ku mugambi wabo cyangwa se kuco bateganya kugeraho, bahisemo gukoresha indege za drone mu gukomeza kurasa ku baturage, zagaye zihitana amatungo y'abaturage, zagaye zisenya amazu y'abaturage, zagaye zangiza ibikorwa remezo bitandukanye by'abaturage baherereye i Murenge. Niko abaturage benshi bagiye basaba ubutabera, basaba amahanga kubarenganura ndetse no kubatabariza kuko ubutegetsi bw'i Kinshasa bukomeza kugenda bwibasira abaturage. Ni nako kandi bino bitero bya drone zitagira abapilote zikomeza kugenda ziraswa mu baturage, niko zigira ingaruka nyinshi zitandukanye kuko aho zirasa haba hariho ingero nyinshi z'abantu batandukanye, hari abagore batwite, hari abana batoya, hariho abasaza. Rero iyo babirasa hagati mu mihana muzukuri birushiriza kuzana ingaruka nyinshi zitandukanye. Muri iri joro ryerekeye muzukuri drone zarashe Mikenke zirasa amakompara menshi, aho irundu zarashe amakompara agera mu 9 ni mu mihana rwagati atuye n'abaturage benshi b'ingero nyinshi zitandukanye. Ibi bitero niyo mpamvu tubabwira yuko bizana ingaruka nyinshi, bituma abaturage benshi bahamuka bava mu byabo bakomeza kugenda bangara badafite iyo berekera. Niyo mpamvu abaturage ba Minembwe bicara basaba ubutabera, basaba na leta ya Kinshasa ndetse n'abafatikanije guhagarika ibitero ku baturage, bagwana intambara kinyamwuga, bagwana n'ingabo ziri ku rugamba, ariko baheze abaturage amahoro kuko abaturage ntaco bahemukiye. Zino leta zose zishizemo kugira ngo zikomeze zirase abaturage b'inzirakarengane. Rero uko niko byifashe muri ijoro ryerekeye Umurenge, haraye hongeye kugabwa ibindi bitero biremereye bya drone bikomeza kugenda birushirizaho gushira umutekano mukeya w'abaturage bahereye Umurenge kuko bamaze iminsi nyinshi baraswaho kandi babura icerekezo ciza za drone. Ubutegetsi bw'i Kinshasa bamashije gushora mu baturage no gukomeza kurasa mu baturage. Rero ibi byose bifite ingaruka nyinshi ku baturage, niyo mpamvu tudaceceka tudahema kugenda tugaragaza ibiri kubera Umurenge kugira ngo n'undi wese abashe kumenya ubwicanyi bwa buhakorerwa bw'indengakamere. Ubutegetsi bwa Kinshasa bafunze inzira zose kuri ubu Minembwe nta kintu kigerayo, ariko babona atari tosha, baravuga ati reka tukomeze turase mu baturage, twirare mu baturage, twice abaturage kuko kuri ubu dufite imibare nyinshi y'abaturage benshi bagwariye mu bitaro barashwe n'ubundi n'iza drone zikomeza kugenda zirasa mu baturage b'inzirakarengane batuye mu misozi miremire y'Umurenge. Ko niko byifashe, umutekano ukomeje kugenda urushirizaho kuba mukeya kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo gukomeza kugenda buhungabanya umutekano w'abaturage batuye Umurenge kuko zino za drone aribo bazikoresha bafatikanije na leta y'u Burundi n'abazalendo n'FDLR gukomeza kurasa ku baturage, ndetse ntibanarase no mu maka y'abasirikare bahanganyemo, bagasiga abasirikare ku mafuro bakaza kurasa mu mihana rwagati nk'irundu. Aho ngaho ni ahantu hatuye abaturage nta basirikare kuko ni imihana tuzi neza yuko irimo abaturage ndetse n'ubworozi, ariko leta ya Kinshasa aho ngaho niho idahwema kugenda irasa amakompara aremereye agambiriye kwica abaturage no guhamura abaturage no kubakura mu byabo. Reka amakuru yacu tuyasimbukire muri Mushaki aho ngane muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, naho
hakomeje kugenda hagaragara ibitero byinshi. Mu by'ukuri iyo tubona za drone zirasa i Murenge, hari igihe abantu bibwira yuko wenda mu bindi bice byinshi ho nta kibazo gihari, ariko na za Masisi naho drone z'ubutegetsi bwa Kinshasa kuko aho niho hagendera. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Kinshasa ico bukurikiye cyane ni umututsi, ntabwo ni umututsi muri rusange, kuko za Mushaki barasa mu Minembwe kandi bose bakarasira mu gihe kimwe. Drone zimwe bakazohereza zikaja Mushaki, izindi drone bakazohereza zikaja mu Minembwe. Rero amakuru atugeraho yizewe aturuka muri Mushaki muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru yemeza yuko ubutegetsi bw'i Kinshasa naho bwaharashe izindi za drone nyinshi ndetse ziza guhitana abaturage benshi zikomeretsa abandi muri ibyo bice, mu gihe n'ubundi ubutegetsi bw'i Kinshasa bwashize inzira imbere gukomeza kurasa ku baturage, naho inzira za diplomasi, inzira z'ibiganiro, inzira zo gushakira amahoro mu buryo bw'ibiganiro, mu buryo bwa politike, izo nzira zose ubutegetsi bw'i Kinshasa bwaraziretse, ahubwo ico bahisemo ni ugukomeza kurasa ku baturage bagura ibikoresho by'ikoranabuhanga, bigambiriye n'ubundi gukomeza kurasa mu baturage ariko bihita n'abaturage. Rero muri Mushaki mu by'ukuri amakuru yemeza yuko hari abaturage benshi basize ubuzima, abandi benshi baza kuhakomerekera kuri ibyo bitewe n'ubundi byagabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Twakwibaza ndetse kuki leta ya Kinshasa yumva ko yarasa mu baturage ngo ku mpamvu yuko bagenzurwa n'iri huriro AFC M23 bakomeje kugenda bahanganiramo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu by'ukuri za Ituri amakuru dufite nuko ku minsi 2 gusa ishize hamaze gupfa abaturage 37 bicwa n'ubundi n'umutwe w'iterabwoba wa ADF NALU ukomeza kugenda wica abakongomane bahagenzurwa n'ubundi n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Ni ukuvuga yuko ahantu hose hari ubutegetsi bw'i Kinshasa nta mahoro ahari. Aho za Ituri abaturage birirwa bapfa umunsi ku wundi, hari ingabo za FARDC zihari zoherejwe kugira ngo zije kurindira abanyekongo umutekano, ariko abaturage ko barapfa kandi iyo mitwe yitwaje intwaro yica abo baturage. Ntabwo ubutegetsi bwa Kinshasa buragwa drone cyangwa se ngo buyerekeze muri abice muri amashamba ngo za drone zije kwicira mitwe yitwaje intwaro yiterabwo buri kwica abanyekongo, aho ubutegetsi bwa Kinshasa bugahitamo kura za drone kugira ngo baje kurasa gusa mu bice bigenzurwa na AFC M23. Mu by'ukuri hamwe ku rundi ruhande ni ibigaragara yuko bari abaturage benshi bari mu bice bigenzurwa na M23 akenshi muzagenzure bakunze kurasa i Murenge no muri Masisi. Ni ukuba bazi neza yuko ibyo bice arimo birimo abatutsi benshi, nihapfa agapfa umututsi nta kibazo, kuko bataje kurasa za ADF NALU ziri kwica abanyekongo zitejeje umutekano mukeya. M23 aho iri mu by'ukuri ihari kugira ngo ikomeze irindira abanyekongo umutekano. Ntabwo M23 n'ibice yafashemo byarimo FARDC cyangwa se ibice yigaruye birimo FARDC n'abazalendo, ntabwo izayica abaturage ahubwo kizibazanira amahoro. Naho ADF igera ahantu igeze hose igatema ikica. Rero ibyo bice numvaga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa ari bwo bwofashe ya mbere kugura drone zo kuja kwica iriya mitwe y'iterabwoba yica abaturage. Naho hari ntibandarasa na M23 ahubwo bagenda kubirasa neza ahantu bazi nkomihana nk'aho mushaka ahantu barashe n'abaturage bapfuye n'abaturage bakomeretse, kuko ni muhana rwagati urimo abaturage b'abanyekongo gisegeti yahisemo gukomeza kugenda yicisha za drone. Rero ko niko byifashe ubutegetsi bw'i Kinshasa burakomeje umugambo umwe wo kurasa mu baturage, wo kwica abaturage, wo kumena amaraso y'abanyekongo, naho ikishanye n'amahoro ico mu by'ukuri ntaco bashize imbere, ntaco bari gukurikiza, ntaco bari kubahiriza, ahubwo gusa inzira imwe bashize imbere niyo gukomeza kwangiza, niyo gukomeza kwica, niyo gukomeza kurimbura. Rero namakuru bategure mwakoze kubana natwe, gusa nuko umutekano ku ruhande rwa leta ya Kinshasa inzira imwe gusa bashize imbere niyo gukomeza kubuza umutekano, ariko nta nzira n'imwe bahisemo yo gushakira umutekano kira guca Kongo, yo gushakira umutekano abanyekongo, ahubwo inzira gusa bashize imbere no gukomeza guhungabanya umutekano, gukomeza kubuza uburyo, naho ibyerekeye n'umutekano mu by'ukuri ubutegetsi bw'i Kinshasa ntabyo bubahiriza, ntabyo bashize imbere, nta n'ibyo batekereza, nta n'ibyo bateganya kugira ngo babe bashaka umutekano cyangwa se umuti urambye w'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Rero turabashimiye mwese mwabanye natwe, mu by'ukuri mukomeze mugire ibihe byiza mwese mudahwema kubana natwe.